Ti masak bayan. Kukwak tidakkel ako tyon, tasyak tinanggatang iti dayta. Sige, alam. Gumatangak iti sa bali. Jakmat la kayat nga usaren dagita, tasikatin ang gatang. Daytoy pay, alaag kami na bedsheet time padait ko dagitoy. Siguraduam la ang adagiti la ginatang mo ti ako kusem Kanwan gayam, bingayan ta dagiti upat nga anak ta. Mapan kanyak dagiti dua lalaki, tasikaman ti dua babae. Ay, saan ang mabalin? Awan ti mapanken ka. Babasit pala dagiti anak ta. Siyak ti rumbang ang mga lakadakwada. Idarum ka no ipilit mo ti kayat mo. Irma, Basta itad mo ti sustentom kadagiti anak ta. Itad mo ti pagrebengam kadakwada. Kanayon mo nga ibaga ti sina. Iso, sige. Sina ano sina? makauman ti panagyungiwat mo. Isungag sinatan, tainal daw mutla nga aga ta. Saan nakabagtit ang mga pakin ka nga awan ti rason? Kanayon ka marabyan nga agawid. Huston! Dahil talang amin ti madikan kakit. Agim imon ka iti angin. Makauma ka. One! Itad kun ti wayawayam. Agsinatan, Ray. Basta di ka agpalyamang tad iti sustento dagiti ubeng. Sayo lang mapanunot tag sina ita, tatalon dagiti anak yaw, Ray. Idi pala kumaa, awan pa'y anak yaw. Wano, idi saan kayo pa'y nagkasar. Jakmat namuan adagos ti pudno nga ugali din ni Irma tatang. Grabe mo ti kinangiwat na. Naimon nga awan mo't pamanagnak na. Kahit kasano nga rod dagiti anak yun ngay. Itad ko ti pagrebeng nga kadakwada tatang. Jakmat baybaya na adagiti anak ko. Ay, di kay lamaasyan ka dagiti ubay. Nauma akong tatang. Nasaysaya atin nga awan ti asawak akabbalay ko. Nukas tumot la ka ni Irma. Makauma tingiwat na. Basta manjakon. Oh, agyaman nakti may kare. Idi pa'y lakalman ngay nururay ka. Pasensya ka na, Josie. Gupat ijebalay. Okay amin na yan, honey. Ano tayo't masawan? Nagsina kami ka ni Irma, honey. Nawayatan. Agpaiso? Oh, pinaragsak na kiti kastaunay. Kasano, yawid na ko ni Jebalayo? Wen, saan pa nga ita? Kabarbaran pa ilati pasamak. Okay. Urayat no kaano ayawid na, kani. Oh, agyaman na ka, tasyak ti pinilin. Siyempre, gaputa si Kati ayatek. Awanan ti sabali pa'y. Nagbayad mo din ti order ko dito'y restaurant. Honey, ate ko Diyos mo. Thank you, honey. Ha? Ay, naglukong. Niray mo dayay. Adda ubeng ken napintas a babae a kadwana. Nanay. Naglailo da iti tunggal maysa. Ay nagloko da ita nga anak kaw. Payman. Makitugawak man, Ray. Tatang. Mabisinak nga may. Makitugawak dito yan. Tanalawa mo ti spice. Yorderan kayo niti kanan nyo, tatang. Wag, ngam. Adamot na pintas abalasang akadwam anak kaw. Wen, tatang. Ni Josie gayam, tatang. Josie, ni tatang. Hello, tata. Mabit lang Tanayunak ti order ko. Di ka masaksakitan iti damagakin ka balasang kaw. Kaya't ko lati makasiguradaw. Amom ka day, nga addan asawa, kin upat nga anak ni Ray. Wan, tata. Awan ti inlimod ni Ray kanyak. Ay ayataklat ti anak yu. Kan uray ata nagsinadamatan. Anya, balasang ka, napintas ka, ken
ubing kapay. Manuttawan maun balasang ko. 17, tata. Makita? Ay sos, ubing kaunay balasang ko. Agad-adal ka kaday? 1, tata. Ay na, siya kaun ti mangipagpaga balasang ko. Awan ti masakbayam no ti anak ko ti... Iyagdan ti ganin tayo. Sige, anak ko. Maawata kon ti amin, anak ko. Iso ang nakarit ka, anak isina kin ni Irma. Tadan kasukat na. Podno gayam, ti atap di asawam. Basol na matlang Nuapay nga insukat ko. Makaumat ikinangiwat na. Ay di ka agkaradap iti rason, anak ko. Talaga kit di aplanom tiyag babae. Awawatan da kadilatan tatang. Ay ayatek ni Josie. Anak ko, ubing unay day di a Jose. Minor di edad. 17 na laang. Mature ti panunot na tatang. Kasla nanak nakampay nga ni Irma. Nalailo ni Josie. Saan akas ka ni Irma anangiwat? Ingrata. Ala, di mon padaksin ni Irma. Si kalangaruden ti agbasbasol. Padaksin pa'y laang madyasawam. Ibagbagak la ti agpaiso tatang. Sinaamon dayjay a Jose. Ubing unay dayjay. Anyalangan ti kunain dagiti nakaikamangam. Numaamuan da ter aramidang. Nang runay ti asawam. Awanan ti pakibiyanga kadagidya at tao tatang. Basta ay ayatek ni Josie. Period. Ket plano kon nga isang put dito'y balay. Pangipanam ka dagiti ubeng, Irma. Iti ayan ti amada, tatang. Anya? Awanan bain a talaga day Jerry. Pudno ti atap ko ide. Adda babae na, kat insangput na ni Jabalay. Ha? Inakasarita iti nalapat ti awanan bain a lalaki. Ayan ni Ray? Oh, apay akas taunay amulagat mo nakakita kanyak si kababae? Di mo kaya tiyo umay ko ditoy? Balay ni matday to'y Awan ni Ray. Napanan na? Napan nagtrabaho, manang. Pastor kanak, tauray nagsina kamin iti asawak. At dapay lakar bengak iti daytoy abalay, ta iso ti ama dagiti anak ko. Di ka agmulagat akasta, pastor kanak kunak. Sige. Sumrek ka, manang. Saan akon amas daaw, no apay ang nagbabae ti asawak. Takas kan ka tinang sulisog kan kwa na. Saan ko asinulisog ni Ray, manang? Iso tinagaram kanyak. Anya nga min tigagaram kan kwa na? Umay ko la iliw, dagiti anak mi iti amada. Apay, ada reklamom? Ibaga mo no ada reklamom, tay pagat-pagat ka itamat laang. Apay nga da ka dito, Irma. Pangasim, di ka agiskandalo dito. Ang mga nudyak makapagtakpal ka, anya pati maaramid ko ka. Nagsina talangar mo din. Dakas ayan, no ipasyar ko dagiti ubing ditoy. Manipod insang pat mo ti kabit mo, di mo masango asarungkaran dagiti anak mo. Makumi-kumak iti trabaho. Ken maysa, untay mo ti panangitid ko iti kwartada. Awan mo't palyak amang mangted iti suporta kadakwada. Saan nga umdas ti kwarta? Ti presensyam ti numero 1 ka sa pulanda. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't agumura ni Josie. Awanan kay ti bain? Talaga napat-patagan ti babae ngam ti pamilyam. Nagsinatan, Irma. Nagsaritaan ta na imbag ti panagsinata. Saan ka di? Wan! Di ka madanagan. Tapumanawak itamat laang. Ngam ibatik dagiti anak taken ka. Sikan ti mang taripato kadakwada. Anyamat tan. Diyak mayunot agripaso. Makarangrang matagiti anak mo, Ray. Pasensya ka na, Josie. Diyak mo't mabalin na pagtalikod ang dagiti anak ko. Timanaw ti inada. Diyak amon sa dino ti ayan na. Ipan mo pala iti katugangam, Makumikumot ni katugangak.
Anyamot ti kastuyon. Sana ka makarelax dito eh. Lumasin tayo ti pagnaudan. Kasanon dagiti anak ko, no panawak ida. Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwa kadakwada. Sana mabalin Kaasi dagiti anak ko. Siyak lang arudan ti agapang. Agsubli akit ti sigod a boarding house ko. Mayat ka man, wano saan. Kasanudaitan. Adon ti paggastusam. Dagiti anak mo. Kunti babaim apagad adalam. Si kamot gayam ti mang papaadal ken ni Josie anak kaw. Sardengam ngamina ti panagbababaim. Kabalak mo tatang. Malaksid no mabaybayak dagiti anak ko. Taiso, ati pa anak nagbabae. Ha? Inayat ko ni Josie tatang. Sana kaskarina asinaak. Ta inayat ko ni Tiusto. Mala. Madlaw ko wakas lamasair ka ang mabagbagaan. Iso ang makaamu kang aruday, Ray. Sapay la ko mga raw. Tawan to ti pagbabawyam iti udi na, iti kastangar aramida, anak ka. Sino da ka di? Day, ay kamalin sa amat tinaturong ka. Dito'y matimbag at tilandli di kwarto ti anak ka. Ha? Sino ti anak yo, tata? Ni Jose Baraw. Mumno sa dino ti silid na ditaw pagababagan na. Ha? Anak yo ni Josie? Dito'y tata. Ha? Ay, sino ka? Apay gada ka dito'y dagos ti anak ka. Kwa, tata. Nobyo nak ti anak yo. Kablawan ka, Josie. Nakagraduar kan. Wen, Ray. Kat agyaman ak unay kan ka, ha? Pasati panagayat ko ti panang paadal ko kan ka, Josie. Ayayatan ka unay. Ray, imawag da tatang kananang ko. Pagawawidan da ki lugar mi. Kailiw da ka no amakita. Kasta ka di? Sumurot ak, Josie. Sana mabalin. Lapdan da ti ayan-ayat ta. Numakita da ka ijay. Saan nga min akayat ni tatang ti maipapan iti relasyon ta? Agsubli ka nga rod adagos, ha? Wan, Ray. O anya, imawagay ni Josie ken ka, anak ka. Nag-text lang, tatang. Agduan abulan na ijay lugar da. Ay, saus. Ang mga nun nakasapulay, iti kasukat mo, anak ko. Pangasiw mo Tadiyo ko madagdigan ti panagaburido. Nag-text. Kuna na nga umay ita. Ang awan pa'y mahit. Ay na, sa ganaa mo ti mapasamak, anak ko. Ubing dayjay, napintas ka. Ha? Ni Josie ti umawawag tatang. Mabit lang atas yung batak. Di ka kumamot agsawi ti kasta Josie. Amumot no kasano ti panagayat ko ken ka. Ladingitak, Ray. Ngam nakaamiri sakon. Saan may parbang tararamidan ta? Agpudno ka man. Adda ka din ng isukatam kanyak. Uwan, Ray. Kat tulagan minti pa nagkasarmi. Anya? Josie, inayat ka iti husta. Imbukbuk ko amin nga atensyon kan panagayat ko kan ka. Ang apay, apinasakitan na. Pakawanan na kuma, Ray. No tinagastos mo iti panagadal ko, nakasagana ak nga agbayad. Paman ang makasapulak iti panggada. Ikari ka tumulong ak tumot iti panagadal dagiti anak mo. Basta dinak ko magurguraan. Sapay ko mata maawatan nak, Ray. Irma.
Kumusta kayo, Ray? Kastoy. Nasayat latamit. Di na ka ni pastrikan. Sumla ka. Agyaman na ka, Ray. Napnapanam iti mano atawan, Irma. Nagsapolak iti panggedak. Ngam, awan na pintas agasat ko iti lugar anapanak. Damag ko anak asawa kay iti sabali. Wan. Ngam, nabayagan na nagsina kami. Tsak kaya't ti ugali na. Binaybay ang dagiti anak mo. Dita ko man agsin ni Dirpay. Agpinakawanta ko man. Tagpadata nagbasol. Irma, Pakawanan na ko man o itala nagpakita ak. At tuyak ita. Sulnitak ti adwa nagkurangak. Piso nga urnusan ta kuman ti pamilya ta. kinapudno na. Napanunot ko matanday ta, Irma. Agyaman ak ta nagsublikan. Pakawanan na kumamat iti nagbasulakan ka. Wan, napakawan ka, Andre. Nagbasol ta adwa. Isong agpinakawan ta kuman. Uwan, Irma. Ipagpagaputa ka dagiti anak ta. Irma. Ayatan na kadipay. Unay-unay, Ray. Sana nagparanggan ka no saan ka nga ay-ayatan. Ayatan ka mat, Irma. Iso ang mga barwanan tayo manan. No aklunam asipupuso tinagbidutam, nasaya atto ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Adas na nga ilim, Jose. Sino? Genovium, Ni Donna. Sige. Ag-break ak pa'y nga rod. Mapuyatan ka. Norayan nakaging kaamalpasak nga agkanta dito ibar, Donna. Saan na balin? Tinapadag, mabantayan ka. Maasikaso ka. Mayawatan kay ti danom, kapem, kanuan nga pa'y dita. Nakakit din na yan. May ramraman ka pa yan ngagpuypuyat nga po kanya. Uray ko man, no, awan trabahong nubigat. Ay na, di nakpakadanagan. Pakaragsakak tararamidag. Kasta ti kinapatid mo kanya. Kaya amangan no makadlaw ti asawam kan ka, Donna. O di masaya at numakatlaw, tapno sinaan na kon. Kanya? Sana. Jack kayat asyak ti pakaigapon ti panagsina yung agasawa. Basta, di mon panunutan ti asawa ko, se. Saan mo na problemahan ti maipapan iti dayta? Hi. Hello, ma'am. Karol ko nam kumalatan kanyak. Di nakawagan iti madam. Okay? I'm Carol. Siyak mat ni Jose, ma'am. Nagpintas tinakan mo. Bagbagay mo, tanataer ka. Agyaman na, Nana Carol. Anya ka kadi. Di nakawagan iti nana, tama-insultuak. Di mo kumamati padlaw, nga dayo abak-bakatak ngamsika. Anya nga oras ti out mo, Jose? 2:00 iti parbangon, ma'am. Please, Carol kumalatan. Mabalin ka di nga awisen ka inton out mo, Jose. Hintalang mga nitirwar. Sure. Agyaman ako, Jose. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Takursunadak ti boses mo. Nabayagan ngam umayak ditoy. Ngam italaan na iturad ko ti masidag kan ka. Agyaman ak, ma'am. Karuol ko ng kanya.
Sige, Carol. Pakaragsak ti makisiningad kan ka. Pakaragsakak mo ti makamamukan ka, Carol. I love you, Jose. Ha? Oh, naklaat ka, anak kang itiimbag ka. Imposible nga itala nga adda nagarom a babae kan ka. Kuha, mas dawak lang amin. Damo ta pala nakita. Ang agayat kang kanya. Kinapudno na, nabayagan a crush ka. Tamay sa kadagiti mangid idulukan ka, Jose. Oh, anya nga iti sungbat mo iti idat-daton ko nga ayat kan ka, Jose. Adda ka di matlanamnama. Ikan na kumapa iti panahon ko ang mga miris, iti dat-daton mo nga ayat. Okay, basta laglagi pom kumaakanayon, Jose. Hindi pa ilaang inayat kan, ay ayaten ka. Ay, biliba ka talaga kan ka, Jose. Agpipila dagiti agaplay nga agbalin ang nobyam. Ada ubing, ada matisyuket, weno bakit? Ha? Ay, Jack man mo. Saan mo't adag ita ti sapsapulag? Gamno apay adumteng dalat tanok ha? Ay, nasaan lagayam a driver, ti sweet lover? Pati gayam singer. Uy, di mo isapasap ha? Saan mo't nga amin kat kasta? Ay, no ada ti basta driver, a sweet lover. Ada mo ti, basta singer, sweet lover. Tatang, ada kadwak ni Carol. Carol, iso ti ama. Naimbag nga orasyo, tata. Ay na. Ay, kasta mag. Sumurek kayo ko ba? Mabiit lang, Jose. Ipark ko man na imbag ti kotse, ha? O sige, Carol. Ay, Husay. Sino manenday niya babae? Agdat-daton nga ron kanyak, tatang. Anya! Manain! Uwen, tatang. Ay, una yan. Talaga babae ti agdaton ken ka anak ka. Uwen nga ron, tatang. Jack mo't kaya ta masayar ti Riknada. Iso, Jack kaya ti mang bastard iti asino man. Anya! Kaya't mo asawen aklunem day ta akaraw. Uwen na, tatang. Na, kasanon nga ni Dona Anubiam. Kahit nubiyak lata, ha? Anya! Ay, paggigidan ng meten dagiti Nubiam, Husay. Ay, sinampay di maysa. Sa kanto makirelasyon iti sa balay. Uwen ka di, tatang. Makitan to. Damagag laeng man, Jose. Akayan ayat kayon kani Ma'am Carol? Uwen. Kasano nung amo ni Donna? Amo ni Carol ti may papan iti may sapay anobyam? Awan ti limad ko kada Dona kan Carol. Imbaga ka ni Carol, nga da ni Dona ang nobyak. Imbagak mo't ka ni Dona, ang nobya ko ni Carol. Ket, ayos lang kadakwada? Saan? Nasakit tinakam dang agpadpada. Agam didak mabalin alapdan iti kayat kong aramiden. Isudan tupay, ket addan pamilyada. Imbagak, ano saan da amakanos, sinanda kon. Ngam di damot nga ron maaramid da ita. Anya? Kita sino nga ti mas ayatam kadakwada? Awan, pamagusto lang ha. Tadyak mo't kayat apasakitan ti Riknada. Narigat timang paay. Hello guys! Ada guest singer tayo ita. Awan sa Bali, no saan ani Miss Mary. Ma'am, umay kan. Thank you, sir. O sige. Oy, kakabsat! Palakpakan tayo mata ni ma'am! No kayat mo, Mary, irekomenda ka iti boss ko dito bar. Tadwa tangag kanta dito eh. Ha? Ala, sa anak a singer, Sir Jose. Sa anak analaing agkanta. Maasa kan tumatlaang ha? Mairuam kan to. Sir Jose. Ada ka din nobyong? Awan pa, Sir Jose. Oh? Iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y nobyong? Promise, sir. Awan pa'y at talaga. Nasaraka kung ti babae ang nabayagan na sapsapulag.
ni Mary? Wen, nagpaiduma ti marikrik na para kan ko na. Isunsan ti perfect woman para kanyak. Sabagay, Jose. May bagay kan ka ni Mary, tabalasang. Mabalin mo nga ikan Liza. Ngam dagiti dua anobya. Hoy! Di mo mabalin nga ikasar ida. Husto ka. Kat, anya ti planong kada dona kan Carol. Siyempre, sinakidan. Kat ipamaysak ni Mary. Iso ti kayat ko nga ikan Liza. Kunamadinak to pasakitan. Kunamadinak to ikalang. Naman niya teraramidam ita. Pagawanan nak doon na. Sapay kong matamawatan na. Diyak magkait nga agnanayon latan na kastoy. Makibingbingay iti ayat mo. Nakasagana ka mangisina iti asawak. Basta di nakikalang, Jose. Saan? Pakawanan na ko ma. Angam. Urnusan ta ko man tibiyag ta. Kasapulak mo timang bukol iti bukod ko a pamilya, Dona. Awanan kay tibain! Dona! Awan kayang ti matakdara masaom. Awan matungtong palmo, Karim! Anya, kastalaang ti kalakanakan ka ti panangisinamon kanyak, Jose. Lading ita, Carol. Dumabalin. Diyak kaya timang sahir itirik na ti pada katao. Angem diyak kaya't akanayon nga agbasbasol ta. Pinangnamnaman aklagayam iti awan. Sorry, Carol. Ngayon masapulapot din tan ti relasyon ta. Sige. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan kano tinakon kaya. Respetwag ti anyaman apangedeng mo. Mary. Ala, apay ang nagparintumang ka iti sangwana, Jose. Tumagder ka man. Kit-kitaan da tadagiti tattao dito bar. Agproposak kan kan. Will you marry me? I love you. Jose, Will you marry me, Mary? I love you. uwan, Jose. Ay-ayatan ka mat. Kat makikalay sa akan ka. Out of town ta, Mary. Ta iti sa bali a lugar ti paghanimunan ta. Sige, kayat ko, Jose. Ngam, adamat bagyo na. Agbiyahe ta ka di nga uray agbagbagyo. Pumanawan inton bigat ti bagyo na. Apag isun to. Awan ton day ta abagyo. Sige, sikalatan ti agtugaw dito isango. Tasya akong ti agtugaw iti akin likod. Umakarak to, mamabakan tiyan dito isango. Agabay ta kuma iti pagtugawan, Jose. Agabay tayo ton madamdama. Tani, adan to agdisaan. O sige ngayon. Kailiw kanton ang. Unay ka to'y asawa ko na yan. Manulang mo't a minutos ti panagsinat ha. Napigsalat ta ti bagyo ha. Agam sumardeng to siguro da ito inton madamdama. Di mo't lang mabakan dyan ang tinagtugawan ni Mary. Tap na makaabay ka na. Ay, agyaman na ta nakapuot ka na anak ka oh. Ayan ko. Ayan, nasakit tintero. Abagik. Ay, nahanak ka oh. Nag-asat ka. Tamay sa ka kadag iti nakalasat. Iti pan nakadisgrasya oh. Natupakan iti dakil abato tinagluganan yaw. Kit ado tinatay. Iso ang naghasat ka, tasaan ka akaraman ka dakwada. Naimbaglakit din. May kadwa biyag ko na ito'y tatang. Huwag anak ka o. Iso na lang ta. Tanya tatang. Anya ti kayat yung ibaga. Karaman ti asawa, makadagiti pimusay. Anya, Saan po no day tatatang? Iti akin sa ang wapas at tilugan tinapuruan na napuntaan iti bataw. Iso akaraman ti driver api musay. Kasta amatan ti asawam. Saan na tayo ti asawak tatang? Si bibiyag ni Mary.
Si bibiyag ni asawang tatang. Papa naman anak ka. Inak mo na nagpalama. Baba ni ti pa nagkantak tatang. Iso pa iti malimusak. Ay na, saanan. Agtalinaid ka dito'y balay. Marigatan ka lang arudon na magna. Napigsak pa'y mo't. Kabailak pa'y ti manggay, iti pagbiagta anak ka. Saan tatang? Tadamot sa rukod ko. Masapul at tulungan kayo ngagsapol iti kwarta. Masyanak ka na kayo. Lakay kayo na. Ngam ikarakarigatan nyo pa'y latag trabaho. Tamnood na lang maipakanyo kanyak. Makunkunsin siya, tatang. Ay na, maawatak ti sitwasyon mo, anak ka. Tanay, napiktaran nga ro din ti panagnam, gapo iti pan nakadisgrasyam. Ngayon kabalak pa'y tatang. Iso nga ramidag ti amin. Tapno makatulong kada kayo. Oh, awatan ti tulong ko, Jose. Donna? Wen, siyak nga ron. Itayak pa di ti likudam. Dangdanggak ti panagkantam. Nakita ngamin ti panagkangkantam ditoy. Iso nga imayak. Katawatan ti tulong ko. Mabahinak. Oo, di kang papain. Di ka kadimandanagan. Napakawan kan iti inaramid mo kanya kiti kalabas. Naawat kun ti amin. Kan naamiris ko abasol ti inaramid ko. Ti pan nakirelasyon ko kan ka nga ure antan pamilya. Donna? Mabit lang ha. Nayunak titid ko at tulong kan ka. Atoy. Agyaman na ka, Donna? Sana dito ti rumba nga pagkantaam, Jose. Agsubli ka iti sigod na pagkankantaam. Mabahin akong nagsubli, Jay. Ngamin, ada diferensya ti panagnak. Ang mga nulida kong awatan ni Jay. Ay na, gayam ko takin kukwa iti dayjay. Siyak ti makaam mo ang makisarita kan kwa na. Anya? Agyaman ang karod no kasta, Donna. Di mo aramatan ti talentom, apang gundaway mo iti padam a tao. Agbalin ka kuma ang modelo iti sabali, babaan ti napintas nga ugali. Bueno, gagayam ditan ti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasaya at latamot tatang. Da kayo ngay. Kumusta kayong kadagiti apo ko yo? Ay na, nasaya at kami lataa, anak ko. Always healthy. Ken siyempre, always happy. Nga oray kanayon kami ang mailiw ken ka, anak ko. Nasaya at nga rin no kasta tatang. Ay, wen, apat iso tihawag mo, anak ko. Kwa, nadadail nga men, tay kutsyon, dagiti anak mo. Ket gumatang akong maitibaro. Kentay kamada, madadadail san. Ha? Ni, kat no kagatgatang nga idinapan atawan ti kamakan kutsunda. Ay na, nagdawil da nga rod a maturog. Ken pagayayaman da nga main, aglag-tulag da. Di damat amaw ti maanawa. Jakmet nga rod kayat nga ongtan ida, anak ko. Tapat patgek dagiti apu ko. Ay, umtan nyo ida Di yu spoil din dagiti apo ko yu, tatang. Ay, saan Kaasi damit, anak ko. Kahit kasano.
Kaanaw nga ipawit mo, tigatang ko iti kama, ken kutsyon, dagiti ubay. Sige, agpawitak no bigat, tatang. Apay, di ka makapawit itaya, anak ko. Adda trabaho, tatang. Ay, sayang. Sige nga, Rod. Basta sa paem tao nga ipawit. Wen, I love you, anak ko. Auntie Silvia, kwarta man, ikatang mikan ni ading ko iti tinapay. Huh! Nilulom ati pagdawatam, ta, iso na ti pawpawitan ni nanangyaw. Dinakto pa'y pawpawitan nga ka na yun. Santo lang mang tad magdawatak. Imbes nga regular kumamat nga kan nakiti binulan. Awan ka no kwarta ni Lolo, auntie. Ada, imposible nga awan. Agawin kayon. Nagbabangsit kayo. Nagmumursang kayo. Yang kayo man nagdigos. Awan ka duwami ije balay, auntie. Awan da Lolo kan Lola. Dakal kan siya. Amo mo tararamidem. Ala, agawin kayon. Iawin mo ni adyang mo. Digusam. Nagmumursang kayo nga nagaangdut kayo. Ala, agawin kayon. Lakay, agluto ka man iti Di ka man baon na bakbagatan. Tanapudot ti ulaw. Naaba ka kiti sugal. Sika lang ay tinabak. Agpada talanga. Di ka nga rod baon na. Tamadi timod ka. Aglaladutak mga ron nga gunay. Tamadi matimod ko. Iso asikat aglutaw. Ay, masaduta ko na magan. Awan mutlat mailutaw. Danom lang ti luto mata pagkapay. Masadutak. Maturog akon. Lolo, mabisin kamin kan ni ading ko. Awan bagas ama iluto. Ingay baga kinilulam. Saan asyak ti regregam? Tanapudot ti ulog, siya. Ha? Ala, panawan nagnitoy. Takayat ko, taginana. Ay, maturog kayon. Awan makan. Ha? Mabisinan ni ading ko. Nasakit ka no ti tiyan na, Lola. Ayun ka pa inuman iti danom. Ikamay ti asukar ti danom ngayon inuman na. Kanuray si ka. Uminom ka iti daw. Tapno mabusog ka. Agbusog kayo iti danom. Lola? Awan kwarta tayo ngay ngatang iti makaan. Saan ka di ang nagpawit ni nanang iti kwarta tayo? Saan nga raud? Sagpaminsan mo lang agpawpawit. Nagpawit, nagbasit. Ay na, panagi na namanan. Hagid da ako na. Nasakit ti bagbagik. Kan maulawak manan. Kanayo na ka maulaw. Kan naglaka ka mabannog. Ay, kailiw ko nagiti anak ko. Kaya't ko idan ang makita kan maarakop. Ngaman yan. Ib-ib turak ti iliw ko kadakwada. Tapno maipaayak iday tinapinta sa masakbayan. Ha? Ni Paulo ti mauawag iti messenger ko. Hello? Paulo? Hello? Kathy? Kumusta kan? Kastoy, kalkalpas ti trabaho. Saan ka di makadisturbo? Saan, Paulo? Kathy? Kumustan ti datdaton ko nga ayat ken ka? Talaga ka di nga wanam namak ken ka? Paulo, sana ka may bagay kan ka. Baro ka. Idinto ta siyak, kat may sa-single ma'am. Amo mo tinapalabas ko saan ka di. Namidwa na kirelasyonak. Ngam pinanawan dagdag iti amma dagiti duwang anak ko. Ay ayatan ka, Kathy. Ure niya pa'y tinaglabasan. Maawat ko day ta. Amumot na nabayagan nga gayatakin ka. Awan pa'y anak mo idi. Inayat kan, Kathy. Paulo. Please. Ayatan nagkumamat. Si kalaang ti babae anak karit na akit ikastoy. Kwa, mabainak.
Sana ka maikari. Ulitek, Kati. Ore asino kapay. Ayaten kan tulata. Ngam, maawat mo ka di dagiti duwang anak ko, Paulo? Wen, Kati. Nakasaganak amang ibilang kadakwada. Kaspudpud nung anak ko. Tano asino dagiti napatagkan ka. Napatagdamot din iti biyag ko. Paulo? Ay na, Kati. Narigat ti awan love life na. Abay, di ka masikuran, nya awan ka ginginantil na. Saan ka maburi? Gigi. Ay na, karbangam ti agayat, kan paayat, friend. Saan nga puta single mom ka, kat awanin karbangam nga agayat, kan paayat. Kasapulam na ita. Nagboring kaya ti biyag nga awan love life na. Kasla, awan usar ti puso no kasta. Mabutengak ngaminan ang makirelasyon, Gigi. Ay na, nabayagan niya maamom ni Paulo. Nasingpot na dya abaron. Patsik ang maawat na dagiti duhan niya anak mo. Ay na, no siyak ti saludsud man niya. Boto akin ni Paulo. Saan pa babairo dahin dyan? Saan akas ka dagiti daddo maalalaki? Gigi. Sige kit din. Go, 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 Kathy! Panawin matan tapno si kaswam ti love life mo. Sang butem habang ubing ka pa'y. Kaanong to pa'y ang makiasawa ka nga'y. Into nagkabaw kan? Sika talaga. Basta no siya, boto akin ni Paulo. Kaya't ko launay para ka. Nasingpat day jay, friend. Tatang, kwarta yung man. Amok nga, pinawitan na kayo ni Kate. Awanan nakimusain. Ni, naigatangan yung manan ngay. Nangigatangan nyo nakimos iti sugal Anya? Naintadyo ko makanyak, di ada ko maingatang ko itinaymas nga si Danyo. Patpatyamat. Si kapay mait, Silvia. Awan pa'y tinungpal mo akarim mait. Nga oray na minsan lakuma. Iti pinawitan na ka ni Kate iti kwarta. Kunam nga ilibrida kamay. Awan mo't apulaos. Namin adon a pinawitan na ka iti kwartam. Ngam di da kami pa'y na ilibre iti uray sagbabain tila nga ice cream. Nakaado kayo manan iti saon. Ipulong kayon tupakan ni Kate. Ibagakti pa nagsugsugalyo. Ay, agtala ka man. Kunamadlat saan kamat asugadura. Ha? Di ka man kundi pulong iti kapsat mo. Tagpapana tayaw aman nuga, Silvia. Awagan mang kiti ni Kate lakay. Apayaya. Ibagam nga, agsakit ka, tapno pawitan na ti kwarta. Ibagam makanser ti sakit mo. Kan, ibagam nga umadanin ti apit mo, nga dantaning ti biyag mo. Alya. Apay nga yasyak, sika. Anya? Ibagak nga agsungsung abkaan. Tapno agpaw it adagos iti kwarta. Ay sana, di mo ibagbaga ti kasta tamang ano kalat nga agawid. Ay wala niya. Wala. Ibagak latan na disgrasya ka. Anya? Natinag ka. Ibagak ngay muli ka itinyaw, kat natinag ka. Kat naitugkal ti ulam. Anya? Ha? Inton pumodnaw? Saan? Di saan ka nga umululi itinyaw, tapno saan apungudnaw, bakit? Naggapuam, Kati. Napanak nagpaw iti ti kwarta. Imawag namin ni tatang. Nadisgrasya ka no ti inak. Ha? Abay? Natinag ka no itinyog. Anya? Ala, Kat, kumustan? Adda ka no pala di ospital. Ay, sus! Ay, sapay delikado no babakit kinlalakay ti madisgrasya. Tanalaka ma-fracture dagiti tultulang da. Wan nga ro, Gigi. Kat, kumusta mo dagiti anak mo? Nasayahat na ka numot ko na ni tatang. Oh, Kat, kasano? Matuloy ka kading agbakasyon ita? Agawid ka di Pilipinas? Saan sapay lang?
Sayang ti pamasahik nga agawid. Ipawit ko langan nga usaran dagiti anak ko. Isuntumot lang ag-extend nak iti kontratak. Saan ako nga agbakasyon, Gigi? Kahit manutim pawit ni katay. 10,000 pesos. Sa 6,000 kanya, 4,000 mat kan ka. Na, nagsaur kan? Agudwata. Ay, siyak ti ama. Iso ama sapol nga ado ti kwartak nga musika. Nan, yag mo nga rodan tanay. Aggagatulan ti imak nga agtaya. Lola, anyat balunan mi ija eskwelaan. Ay, kutin na po ya. Adamot itlog si Danyaw. Itlog aka na yun ti sidaan mi. Makaumamot ti itlog, Lola. Ay, siya. Di ka kundi pili ti si Dan. Tedi da kami ti ubeng. Kamutilat kan kanan may. Bautan da kami dagiti dadakkel may nagreklamo kamay. Apay, kayat yu ti mabaot. Sana, Lola? Nukas nga raw, anusan niyaw na niya tiyagda. Di kay kundi reklamaw. Tawan impaw 8J inayo a kwarta. Dara sa mading. Tapno saan tamala daw iji pagkadalan. Oh, Zea. Ha? Apay magmag na kayo mapanag-eskwela. Awan nga min pagplete mi, Tata Paulo. Anya? Ay sus, mabanog kayo Sapay, adayo ti pagnain nyo. Hala, umay kayo. Tay palugan kayo, wen? Ha? Ala, awan pagplete mi. Mabit lang Oh, adoy. Kwartayo, iti kabsat mo. Pagplete, kan pagmerindayo. Wen? Ha? Ay, agyaman nak, Tata Paulo. Friend, ada nasagap ko adamag. Ha? Anya day ta, Gigi? Saan mat kanugaya man na disgrasya ni nanang mo? Anya? Kanayon ka no, ti panagsugalda. Inaldaw. Isugsugalda ti pawpawit mo a kwarta katakwada. Ha? Kat dagiti anak mo, kaslada na pimpiman. Pisang-pisang ti badbado da. Kasla saan da ka no amas asikaso anaimbag. Tanakadungtong rit da. Anya? Isa pa nagkunak, friend. Nasaysaya at siguro nagawid ka pa Tayong kakitaan dagiti anak mo. Nakakaasimot dagiti anak ko, Paulo. Agpakpakaasi ak. Pakikit-kitam ko maida no da oras mo. Wen, di ka matanagan. Talaga kas tatar aramida. Awan sa bali pangital ka kadakwada. Takas tamit nga ron dagiti dadakkel ko. Kanuray ti kabsat ko. Ala, di ka matanagan. Aramidak tibilin mo, Kathy. Agyamanak, Paulo. Ay, agyamanak iti pa ng sukon mo kanyak dito airport, Paulo. Kailiw kang aminin na makita iti personal, Kathy. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka mat, Paulo. Ha? Agpaiso? Aklunan na kon? Wen, ngamin, nabayag matan na nagdaton ka kanyak. Kat agayatak matan kan ka. Oh, agyaman na, Kathy. Ikarik, si kantulaan ti babae nga ayatak. Kat karaman ditan dagiti anak mo. Ipatag ko ida, kat ibilang ko kaspudpud no nga anak ko. Day, ape anagawid ka, Kathy. Agbakasyon ka kadilaeng, wino, di ka nagsupli. Agbakasyon akla ang tatang. Ape akadom ni Paulo. Kaya't ko ayam amu kada kayo. Naimbag nga oras yun, tata. Ha? Yamam mo. Kat sigod matan yamamok ni Paulo. Takalugaran tayo kat nga ron. Yam amok anobyok, tatang. Anya? Nobyo? Ne? Nagkuna ama kinobyo ka? Kathy? Ha? Adan dua nga anak mo.
Makinubyo ka pa lang. Nakasagana ak amang ibilang kaspudpud no nga anak, kadagiti duwa nga anak ni Cathy. Tata, Saan na si kati kasarsaritak, Paulo? Iso mabalin ka di? Agulimag ka lang dita. ha? Diyak kaya tararamidam, Cathy. Imbis nga'y pamaisam ti atensyon mo kadagiti anak mo. Makinubyo ka pa lang. Ha! Kinagatal ti kasta. Oh, saan kitin? Uray ko manubak na ang ti pakirilasyonam. Kas kalag bibisin iti lalaki. Tapadamot anak ko rapay ti pakirilasyonam. Imbis adag itila anak mo ti pakanam. May nayon pa iti lalaki. Hawano na. Agriga ti panagbiag mo iti kastangar aramidam, Cathy. Nanang, kanayon kami amabisbisin dito'y balay. Awan a kanayon makan dito'y. No agdawat kami kada lolo kan lola, ungtanda kami. Anak ko, jak laim pagarup. Nakakaasi kayo gayam iti puder da lolo kan lola yo. Kanayon dang awan dito'y balay. Please, saan ka na pumanaw, nanang? No jak ag trabaho, awan pangalaan tayo iti pagbiag tayo, anak ko. No kasta, agsubli ka manan ije abroad, nanang? Kapilitan anak ko. Tapna da pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Kantap no makaurnongak iti pagadalyon to iti kolehiyo. Jak kaya tantaag na dito'y. Naguyong da lola kan lolo. Nimot Auntie Silvia. Kanayon da kami akundutan. Ungat-mat lang ungat kada kami. Di kay madanagan. Adda tawa pangitalkak kada kayo iti kabsat mo, anak ko. Ha? Sino, nanang? Awanan ah! Umimot ni Kateno dyan asawa na. Imbis nga da tayo lang teke ka na iti kwarta. Uwan nga rod ah. Masurunak iti tadya, Paulo. Gaputa OFW di kamsat mo, inaarap na matan. Sagot kinti ah. Nagsapol iti mang pakan kan kwa na. Uwan nga Rod. Labdan nyo ida. Pag sinaan nyo kay Deso da, saan nga mabalin nga makiasawa ni Kate? Makiasawa pa'y lang ngamin. Agraraman mat nga makiasawa. Imbes nga da tayo lang tayan ta atensyon na. Awanan ah! Masurunak nga raw. Gumatel mat na dya kamsat mo. Uray kumanubak na ang tipinili na. Saan ba taman nalo lang? Makitak lang na dya nga Paulo pag sasawa kay ti Kusto. Parek na aktap no aday wan nandya kapsat ko. Apay no saan kanyag subli dya abroad, Cathy? Agbiag tayo mat niya already ka nag-abroad. Saan? Jak kayat nga iasakan ka ti amin. Nang runak at adaduan nga anak ko. Jak kayat asi ka ti maubliga amang pakan ka dagiti anak ko. Agtinulong ta, Paulo. Cathy, Kat si ka ti pangital ka kadagiti anak ko, ha? Total, agdandan na tamagten ka sa agasawa. Kat agpakpakaasi ak. Di mo kumabaybayan dagiti anak ko. Tadyak ida maitalak kadananam kan tatang. ala, no kasta ti desisyon mo. Awan maramidak. Ket di ka madanagan. Jak tubaybay ang dagit anak mo. Ay, anak ta ko nagkuma. Agnaidan diti balay. Tapno mabantayak ida, anaimbag. Abay, di ka pampanunot, Cathy. Ibatin dagiti anak mo iti poder tinobyom. Kat babae dagiti anak mo. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsika di nabaybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Abay, di ka mabuteng maisagmak dagiti anak mo. Tatang. Patsin nga ta ni Cathy ti amana. Bueno papagayam, di uliwayan na danggan ti part 2. Wano pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ket ita,
Isagot mi kada kayo, ti pagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsi ka di na baybayan dagiti anak ko. Wen, ngam babae da nga rod. Kasanon, nugundawayan na ida. Abay, di ka mabutang nga maisagmag dagiti anak mo. Saan na maaramid ni Paulo ti kasi ti pampanunutan nyo, tatang? Nalaka, ti agin sisingpat, kati. Ulawin na kalaang da dyan lalaki. Amo na gabi niya da kwartam. Isungay naram na ka. Saan na pudno day tatang? Pudno! Day tangamin ti madikan ka. Tanamati ka adago si ti daya, Paulo. Ha! Tinisting na ka lang ay naram. Inaklon mo matadagosan. Di kayo mapanijay. Tamang anugundawayan na kayo daya lalaki, siya. Nasingpot ni Tata Paulo, lolo. Agin sisingpet la dayjay. Patpatsin nyo ba? Kat no adon ti rinamus dayja tao. Bakit kan ubeng? Awan pilpilyan na. Ha? Isuadi kay mapmapaniti adi ni Jay, wen? Dito'y kayo laeng balay. Nagswerte kat dayjay apaulon? Isuntun ati pauitan ti inayaw. No ijay ti pagyanan nyo. Kasano kami matangay? Kat, adan dagiti anak mo iti poder ti nobyo? Awan, Gigi. Sana palubusan ni tatang. Naimbag no asikasunda na imbag dagiti anak mo ichay. Daytang aro ti pampanunutak. Inggatangak matkit di ti anak ko iti cellphone na. Tapno da pang kontakak kadakwa di ti kabsat na. Nasayaat nga rod. O, Kat, kumusta kayon kini Paulo? Plano min ti agkasar. Apa aman amalpas ti kontratak di ti abroad. Very good! Ay na, maragsa ka nagparakin ka, Kathy. Amok ngamin anasingpat ni Paulo. May bagay na unay kan ka. Agyaman at Gigi. Sapay la kumatasan tong agbaliw ni Paulo. Ay na! Anya ko matipagbaliwan na. Katsigod mo takas dito ugalin na. Nasingpat at talaga. Lolo, adda bayadan mi ijay school. Nilulam ti pagdawatam. Ay, awang kwarta! Kay, ginted ko akwartam ngay. Manumat la jentan mo ngay. Nagbasay! Ikam kay ditapo ko maunta si katipaw-pawitan ni katay. Awanan, naibusan. Impaabak mo manayin! Wen, uray pisaw, awan nagbate. Apay ngamin ngagsugal ka no kanayon ka mo tamaabak. Hoy, agtala ka man. Napudot ti ulaw. Di pagpungtutan sa mga numakatapisa. Lolo, ala ako man tindulin nyo ang cellphone ko, tawagak ni Nanang. Awanan, napukaw, naragrag ko. Thank you, itintad yung akwartami kanya ading ko, Tata Paulo. Awanan yaman na, siya. Nood na kasapulan nyo, di kay agbain nga masidag kanyak. Wan? Wen, Tata? Sige, mapan kami nga rodan, tabak kamala daw kami ijay school. Sige, agan-anad kayo, siya. Ay na! Kamaudyanan na! Nalpas matlaan yung ti kontrata ta dito'y abroad, Kathy. Ay na! Excited ako niya agawid di Pilipinas. Wen nga rod, uray siyak, Gigi. Magagaran ako nga agawid. Ay na, kaili kong ti pamilyak. Nang runa dagiti anak ko. Kan syempre, na special someone. O Kat, anya plano yung kini Paulo, friend? Plano min tagkalay sa, Gigi. Wow! Ay no, nagsayang atan! Ay na, siyak to ti maisa nga abay, ha? Saan ka na makiasawa, Kathy? Say-sayangam la ti kwartam iti daya, Paulo. Imbis adag itila anak mo ti bibiyagam. Saan? Tanangala ka pala itinayon ti pagkanem. Sana kasta ni Paulo, tatang. Panya saan? Kat awan mo trabaho na. Manalo laeng met. Di yu kumamot tagibasitan ti kinatao ni Paulo, tatang.
Tauray da tayo. Manalon tayo mat. Saan ka di? Wen! Ngamtay kumamat ado ti kwarta na ti pilyam apakiasawaan tapno matulungan na ka. Matulungan nak ni Paulo nga uray manalon lang. Ay, jackpot yan na ita! Awan ki di babay na Amo na nga may niya da kwartam. Iso akon di aram kan ka. Ala? Apay ngaya kas ti sa udakin ka? Apay ngaya paritan da ka nga agragsak? Managing bubukod mo dagita ka pamilyam? Pati ka kasinsin mo, pakibiyangan da ka? Lapdan da ka iti kayat mong aramidan? Apay akastada? Nasingpot ka nga minunay, friend. Siyempre, no dakit dakin ka, itid mo adagos. Kat amang ano panunutan da, ano makiasawa ka? Mapanan kini Paulo ta atensyon mo? Saan mo ida na maikanitaan niya manakit dakin ka? Amok asaan dak akayat para kan ka, Kathy. Nakasagana ang mangilaban itayat ko kan ka. Ikalay sa ka. Agyaman nak, Paulo. Ngam, uray santan-san nga agkasar. Agdan natalatan ka sa gasawa. Saan, Kathy? Nasaysayaat mo't lang nog kasartapay ngo muna. Sa tantog din na. O sige. Umanugot akiti dayta. Ang amo ka sana dumaray dananang kantatang ko. Kastamot ng tikabsat kan kakasinsin ko. Ngam awan problema kanyak. Tinapatag, makapagsimpatan, Paulo. No kasta, talaga nga kasar diyan, tatang. Hanya pa ingay. Wen Silvia. Agraraman mo't nga minjay kabsat mo ang makiasawa. At dalangarod anak nan. Ngarud Awan mapmapan Padasin nyo timapan taguraan kayo. Pagan ano kumamati mapan ngay? Agkasarda ngay si Suda. Nalpasan ti kasarta, Kati. Agnaid tayo ni ti balay. Agdidin na tayon kadagit anak mo. Nga anak kumatan. Uwan, Paulo. Kat agyaman ak unay kan ka. Ngamin, imbilang mo nga anak dagiti anak ko. Kasta ti kinapatag mo kanya, Kati. No asino dagiti napatag iti biyag mo. Napatag damatan kanya. Ay, agyaman ak. Naragsakak, tadimteng ka iti biyag mi nga agiina. No saan niya agabrod ni Kati? Pangalaan da ngayon iti pagbiag da. Adda ka no matabangan da pagtagilakwan iti baga si Jay Ilay. Kwarta manan ni Kati iti pagnegosyo da. Kanya pa'y ngay, wana! Pasensyakan. No saan ka pala matulungan naglako ijay ili. Tasi kaswag pa talon ko. Tani, panagrarayap manen. Agbunubunak pa Kati. Uwan, Paulo, awan problema. Saan mo ta narigat taglako kat? Tanumalpas ti panagtatalon, matulungan kanton. Kwartaman, Kati. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Apay, masapol adamagem no pagaramatak anak ko. Uwan, tamangan no isugal yumanan. Ay na, igatang ko iti bagas. Taawan ka din men kininanagyaw. Kakasi kamen. Mangala kayo ni iti bagas. Tadong mo tila ko kabagas, tatang. Dito yan pwesto ti pangalaan nyo iti bagas yo. Anya? Kwarta nga ro ti kayat ko. Idyan yun ti panagsugsugal yo. Sana nasaya ti kasta. Di kay ikan, ta sigurado mapanmanan iti sugal ti kwarta nga itid ko kada kayo. Mangala kayo ni iti bagas yo ditoy. Dahil takit nga men, kundi asawa ka pa lang. Ha? Manipod na kay asawa ka. Awanan, imimot kan. Basit la dawatan mikin ka. Regata mo nga itad. Tatang, sayang titid ko no mapanyula ipaabak iti sugal. Ha! Imot ka kitay. Nagbalbaliw kan, iti nakiasawa ka iti dadya, Paulo.
Ison ti papalan ti kwartam. Saan ada kami aga pamilyam? Hello? Manong Greg? Kastoy? Nasayat matlat ta, Manong. Nabayag adi kay mauawag ah. Kumusta kan dita abroad? Ha? Anya day ta, Manong? Kat, adakan ka, ano kayat mo nga ituloy ti panagadal mo, Paulo? No siya ka may sa, kayat ko atap na may lapas mo tinarugyam a kursom. Wen, Kati. Pagbali ng inspirasyon ko, dagiti mang mangag ko itaglawlaw ko. Bareng maawat dakton dagiti kapamilyam. No profesional akton. Anya? Agis eskwela dayjay a Paulo? Wen ka now, kuna ni Marites sa karoba. Ket? Gastusan manan ni Kathy, di palagadal na. Kanya pa ingay, wen na. Ay. Ad-adaman nga rodan nga umimot yan akta. Ta-adaman paggastusan nan. Ay, wang nga rod ah. Imbes sa dagi nak na ti pagadalan na. Saan ta may ramraman mo di asawa na gasgastusan ng agiskwela? Soron kon! Manong Greg, nakaawid kan? Oh, agyaman ak Manong. Utang ko ti amin kan ka. No saan aga po ititulong mo? Saan ang makalpas iti panagadal ko? Kahit anya nga'y adan trabaho, Paulo. Agap-aplayak pa lang, tatang. Agawaam tagaplay ah. Tanay, sayang tal daw. Kantap no makabayad kay tanak may. Ha? Utang mo ti amin ni tanak may. No saan agapukin ko na? Saan ka anakaadal? Into nagsweldo ka, itad mo adago si ti anak may ti sweldom. Tapno makatulong kamat nga uray kaskasanaw. Kasyam kumamat ti anak may, Paulo. Sa anak pa'y lamang lukati di pwesto. Madidirignak, Paulo. Sige. Agin na nakapalaan, Kati. Kan, uray isardeng mong tagla ko. Tadamat ang trabaho. Isupay ti may tulong ko kan ka. Patsak nga gimbagak matlaang. Agtrabaho ak tumanan. Apay akas lang ka na yun ang maditirik nam. Bakit? Apay no. Agpa-doktor ka langan. Ay, nagtumara ko ni ti agas. Hagimbagak matlaang. Iso asaanan ti doktor. Gagangay laang na ito Paulo. Agpakuyog akan kan Gigi. Hintag check up. Ay, jak namin kabalan tagmay-may sa arumwar. Ala! Madlaw anak kapsot ka ah. Huwan nga rod. Sikat kayat ka mangkuyog kanyak. Jak kayat ni Paulo tamangan madamaduktalan na sakit ko. Jak kayat nagaburido ka nagdaan nagti asawak. Ala! Friend! Kasladyak pa yun timbaga ti doktor. Agkakanat mo't kayang tirikrik na. Gigi, kayat ko pa'y ti agbiag. Jak pa'y kayat ti matay. Ay na! Anta kaasi ti Diyos, Kati. Ikararag tayo amalasatan na kita sakit mo. Tapno agpaot pa'y ti panagbiag mo. Juan Gigi, kasano nagiti anak ko namatay ako. Diyak kaya tapanawan nagiti anak ko. Ipakaam mo mitasawam ti kasasaad mo. Tapnoam muna. Juan Gigi, kung nakadya ko ni bagangam diyak kabalan tagilima di tasawak. Apay akas na tinaduktalan ti doktor. Nabayag ka din nga dasakit mo iti puso. Diyak mo. Nabayagan na marikrik nak daytoy. Kunaklano gagangay la sakit ti barukong. Ngam nakarumat kaya man. Kansan la dayta. Adda kanupay bukol iti barukong ko. Katdakalan. Masapo la maopera. Oh, sige. Agin na naka.
Itid mo niti sa bali ti pwesto mi ili. Tapno makainanaka iti husto. Ipaagas ka, Kathy. Kumusta nga tanda anak talakay? Diyak mo. Tadyak mat makapag na. Nasakit ti sakak. Naopera ka no ti bukol iti barokong na. Kat agki mo ka nun sa. Diyak mo Ay, maulawak mat kami na bumangon. Nagadumag tinasakit ka niya kon. Oray siyak nga rod. Nasakit intiro abagbagi. Nasakit ti barokong ko. Ayan ni Silvia ganak taya. Ay, napanay lugar, tigayem na. Di pala nagawid daya. Kasano nga gawin, katilamlamangan na dagitay nakautangan na. San siguro nga gawin na jay? Tatang! Nanang! Umayak man! Ay, di manugang ta, lakay. Sumbreg ka, Paulo! Saan nakalakday ta? Tatang, nanang, inyagan kayo iti kaninyo. Oh. Ay, agyaman kami, Paulo. Ay na, kumusta ni Kate? Masakit lata, nanang. Linawas ti pa nag-chemotherapy na. Kahit dagiti ubing ay. Napanda nag-eskwela, nanang. Ay, Pangalalaan da ngayon iti allowance da. Ta masakit magtanti na da. Isyak, tatang. Di kayo madanagan. Tadyak tupulos baybay ang dagiti agiina. Tata Paulo, agyaman nagtasimang patkan ni Nanang. Apay, anyat na pasama kininanang yo. Saan nga gangangas, tata? Ay, ayatan ka. Kathy. Iswasig palubusan kan. Tapno awanan ti marik na masakit. Kat makainanakan. Katumpalag ti karikan ka. Jak tupulos baybayan dagiti anak mo. Taimbil